Teman-teman pada main Roblox nggak? Tet. Gimana nih teman-teman, apa kabarnya? Teman-teman Denali, apa kabarnya? Hai guys. Aktif, wih, katanya aktif nih. Ada temen-temennya Denali kemana nih? Sedikit demi sedikit engkau. Hai guys, apa kabarnya guys? Sekarang tanggal 18, besok kita 11 malam. Dua, tiga. Delapan belas, 23.
Oke, bye bye.